Agaf suaichantas Chlàrsach. Iafai I gannych sin ule, ach a bhfuil agaf cyrson a ha clàrsach ar a thuhies. Nach díon sin big an ramsaí. Ceolf na clàrsaich úsbheith mhéide an toiseach an sin, ar a chlúiche le bil mac an tailgear. Agus an uair sin an fuaim difrichte a heic clàrsach an mháin dú, a chlàrsach chúlan, iad a chlúiche le Eleanor Evans. Léní an prógram seo an tlia íangandach a ha étere.
Haesacin va llawn Nàiseanta Rìoghail go bhfuil a chlàrsach ar a bhí an nalapa ciú va lín an Cruinneachadh, agus go rá áte sáiríte I clàrsaran an dachi a chin. I bharach gyda fi yn part chwtramach an yn opar yn ffili yn yn barst, fydd yn clàrsach togal, misneach, nio ffwchig dy gynnu tro Chaidh, y lihid crwf yn Chaidh agos chore yn nisa, a chodd y sin ag bil mach yn taliad. Haas y graag yn diach yn da forstydd dy ddianaf le rwyddi mach fyddig, nio yn clàrsach dalf, nyr y fai na chlàrsach do chloen fi clod ag yn fegain. A bai eithir ialwchig eithir sin agos ciol eli fawn pipa ar a fel itchy fingers a chai ddianaf le si llawn fipa Rab Pinkman agos le cohed am eli y gerafwch cwmas cramachtach na clàrsach hwydde. Is dé dan chlàrsach fas nes paltje fat línchan ghearradh a misc clear agus cuideach an cuairs na hallapa, há sé hi siar chríanach tronoch go bhlín diag. Chai system nin cinne a bí. A thorste fallaf taich riatanach nin cean cinne. Agus le tarin inelin cúl ure na misc a chlàrsach fór, chavórs gyn diach a chlàrsach agus a ceolth a chutjes moie nach diach riaf a chudir paper a bí. Agus I marach gyn bio an yn barstoch agus ans na hárein ag corach wichiter. Ha bil mach yn taliaeth idd imich bliana chwrsiachad, y sgrwtig goi yn clwyche agus y hiwl y fig ag siawn chlàrsaran, agus bi a hen y clwych ans yn siawn stleidle sin. Y cleach gig union na strengen wede, gan smaalwch gydien gus loinigin agus tjúndein a clwyche gygdien. Na sinja a ha taingelga sy'n ar torste vash gylien na clàrsach wede. Gyrriced jedych na nuiflin diag va ui a gédi an an canan, coulter, árain agus barstach na gaelig, a galistau na clàrsach. An an ochciad diag ceir fichid sa gaiag, chud a mother gillespig caimbal a chiad vod náisianta idd chos, agus leis go roi máchal cleachci an tradition an barst, stíche farpish son sein le taicúl do unech. Ik kan ra dúis husbandjach, get nach al calias akin J. Vance an dúisin. Rinnig gan company J&R Glen of Edinburgh, a vig G&R Viepen, 3 injelin cúl ure a chruachig, sa neunruch ri clàrsach na boundary mother. Biet strengen coolwijn, seach strengen weer a vorre, rut a vig kudramach an een lisachig na clàrsach noai. Hoe kan mudder gillespig ket de vul koshe galig nuv chalm hilje en klechgig, agus gaf gia seachke, Kate nicht goil, agus Lizzie nicht gui, paars an arpezúð. Leis nach brinir an scarig va hele ga een doos a roin ettere. Stage gur an de harinjachke, kar an kolach ri show. Shiny Mr. Owl, that a known Sean Rast, but I let she shirt be at like no pianard, say the evening out, most fish the bibuan, stone yelan lie solving, say yarny. Gach blaar, gersavoch is cuniat, skach buland nan taf, sken frischer en tacher, ach dan kali gruai, sen jelan laes alin sich jarni mehua, lioe.
slógan a baia is cartil gan ghuain. Is lech a lodger sgàth cas a bhí cruai. Bratoch na galig gebrach kamer suas. Aun sen yelan wais alin se yarni mehua. Lioes moirai. Gw aldain maddi nich clóid yn sin. Ha maddi I hén dúis yn y fwynach ag Mhòdan son clúiche agus sein cúideach li taichiúil agus fair a chlàrsach nuaig yn sin. Inal a chael lisachig li clúichedrin agus lochdian of hart yn blianichin van a hiet reaction a chymisian a myrir giliesbig. Sna traflianichin is je a hiet voj va paars vig ach daien ag farpis yn clàrsach ans yn tachartas. Li priavachas a chud sein neach li teich hiúl. Na harfin geta, mar betrichge na bilboge na jich. Ach li céint van nu a fas. Chover Jenny Niven Nic Lachlan, the golden voice prima donna of Gaelic song, an sy hiet churum ag Mhòd riamh. Agus chluich Annie Gray a bhuanig ag a fod an an nuikiet jiag agus a céher son Bownry Victoria ag Ballamurral. Chai curwch cúideach a chorst gan sin agus do chud Chile a chluich an a néadain Australia agus a stáitiam. Chrána dúnach gan big ui ag marsli chinnadach rishal am sa chlàrsach. Neach ciúl a chrúneach árin Gaelic agus a rein coheraman leo son ceol a fianach. Huginian Patufa commissioned the Yenather Clàrsach an an bhunain a rá Ian Morley. Agus is station van na hárain a gavi li taichiúil chlàrsach nan páirst stéiste an cudamin an tjulbich. Seakif an Clàrsach Gwen Maddy agus in sinnetar dlighe-sgrìobhaidh the áran loi van dar na Cruinneachadh de songs of the Hebrides, gallah van Baachta, gallah vu Lenain.
Chaidh farpis yn y fod a chur troflianich yn chéad choci, gyda gafag patúfa chénadach risiol páist an páistún ciúl san saitirin. Chad a háisig farpis yn y clàrsaich gyda a ríist, gus ro Mhòd an sa dhearastan an y nuiciad diag fichad agus a gá. Thugad agus spéisias na farpis yn gyda a ríist agus iad a siar as gus skipelte le teich cast van tjölbach chénadach risiol ach gydiach le díis a voranach iasgi agus díchalach yn sas. A bhín fósta dunnachig mach glóid agus Hilda Marie Chaimbalth, sinnetar agus crúlatar lé a chai a vrosnachig gus táisachig a chlàrsaich. Chai inlanúre a chamisisianach, dúisin a thur seachat, agus cholas a chlàrsach a radio, chlárin gramophone agus cudamin an anolpa agus tronríach gúnichte. Baun an an nuiciad diag, a húd diag a ddichad, diadach Mhòd in a fiocharin, gaharich cumin na clàrsaich alpanig, the Caledonian Harp Society, Inyam, agus chai cumin na clàrsaich, the Clàrsach Society, is diachach. Va céhar dunne diag an láhad, na misk, Hilda Marie Chaimbalth a chai a hug mar chean suie na buine, agus cudiach a bhín fásta dunnachig mach clóid mar nech gedam. Go cudramach van thuramach níl rós, cean suie a chuminigealdig an láhad, agus chai an cuminúr a dhearabhig mar glú val gin chuminigealach. Chai miar in is déachach gus skipelte an an donéitjan, Lunning a gael agus golasachu. Chai crumin ciúl a chumul gus eriget a hokal, le jo hitcherin an lorag san cuarsig in a gael agus teich gehorst a chluchet an ure, a tokal ide a chluche. Biet Kathleen Barry Milner agus Sheena Chaimbalth díos hitcherin a bha gehari éfachgach agus buanachgal. Van nuiciad diag fichas a déich erst, chum Kathleen cuasa sauri san open, agus an orsin an an cilrífing. Va ishe din viach gun be inal ciúl fallé a van sa chlàrsaich, a huliag inal churig jo haich da gorin galig, rút a vrosnig clwychid hart an blianigin. Clwyni sin in ish va heiachge, Katie Harrigan. In the 1970s and 1980s, Barry Milner used to run Easter Clàrsach courses in the David Russell Halls in St Andrews, and this was at a time when there were very few Clàrsach courses that were residential, so they were really very special. It was actually my teacher, Sansha Pilou, who suggested that I and another couple of her younger students attend these courses, which we did. Miss Milner was absolutely wonderful. She was so full of life and passionate about the Clàrsach and its music, and she was also just a little bit fierce. She used to say to us very sternly, "You must know your notes and remember that both hands are important, and listen to what you're playing." All very good advice. We used to spend most of the day practicing alone in our rooms, although us young ones tended to spend quite a lot of time visiting each other. And Miss Milner would go around giving us daily individual tuition. Then, in the evenings, we'd gather together with our harps in the common room and we'd play together all the music that we'd learned during that day. Miss Milner loved Scottish country dance music, and she taught us many of her arrangements, which were really such fun to play together with other people. She also produced other very beautiful arrangements of slow airs, and I'll play one of these now. Barry Milner's arrangement of Macrimmon's Lament, published in 1949 by the Clàrsach Society.
Fa sin a chaimbal stéchte an an dnéitjan. Fan an de bhrosnigí mór an chlársar an nóga, itar jerig an darna coci agus 9 trí fichit sa céhar nuair a chuchalí. A measc na nollan éige fa Wendy Stewart, a héad clú a chosin lí héin mar haar chluichadar agus neach tchekisc. I would not have had the joy of playing, teaching and performing for 55 years had it not been for the wonderful human being that was Jean Campbell. Having played around on my sister Penny's harp for a couple of years, I asked her, when I was aged 12, if I could start lessons with the teacher that she had found in Edinburgh. I still have some of the arrangements that Jean wrote out for Penny to play. It's a lovely memory of 2 wonderful women who died far too early. Jean recognised my love for the instrument and for traditional music in general. She befriended my mum and dad and became like a honorary, mischievous auntie for me. She nurtured, encouraged, and ever so slightly pushed me into performances at small and large venues and events, plus competitions such as the National Mhòd. I worked there through all levels of Clàrsach classes and especially enjoyed learning the art of accompanying some wonderful Gaelic singers over the years. Through the late 60s and early 70s, I travelled to places like Oban, Inverness, Largs and even Glasgow. And as the group of participants at that time was small, it was a great time to meet up with other young players from further afield and to realise that the thing I loved just for myself could bring so much to others too. I'm going to play 2 pieces from Folio 1 that Jean arranged and that I worked through. So it's been quite interesting coming back to the pieces that I played probably when I was about 12, 13 years old. First one is Glengolly, a really beautiful piece which I've taught to a number of people since then. And the second one I've not played for a while called Cruinneachadh, but I think most people know it as the Mingalay boat song. Hope you enjoy them.
Cnéard, ché a thug buai nach béci héin sult na clàrsaich, chéile je hollanich sí na chaimpel. Hai brian ri patsi sedimen seo muna tráláichin sin na dríoch. I'm talking to Alison Kinnaird, one of Scotland's most influential Clàrsach players. Alison released an iconic album in the late 1970s called The Harp Key, which introduced the Clàrsach to a much wider audience. But firstly, Alison, tell us about your own musical journey. Well, I didn't play the harp as my first instrument. I played the cello, and then I moved on to the harp when I was 14. I was introduced to Jean Campbell, who was a really lovely teacher. She was one of the formative members of the Clàrsach Society, and under her tutelage, we all played every month at Chaidh in one of the drawing rooms in Edinburgh, and we played our monthly tune, and it was really very good practice. So I learned a lot that way, but mostly the harp was heard as an instrument accompanying voice. And I decided to look for harp tunes, and that was really my focus from then on. I managed to find that there were a lot of harp tunes surviving, although I had been told that there weren't. And when I went to university to study Celtic studies, I was with Willie Matheson, one of the great Gaelic scholars. And of course, he had just put out his book about the clàrsaich, and that was Rory Dal Morrison, the blind harper of Dunvegan. And he was very happy to talk about the harp and its music and its background. So I learned a lot that way as well. And other people were very generous about their tunes, fiddle players and pipers, pointing me in the right direction to find harp music. So that's really where I've come from. And then, of course, the other influence came from my husband, Robin, because I met him when he was a founder member of Boys of the Loch. And they really introduced me to real good traditional music, which wasn't actually that easy to find those days. So listening to him, I heard great music played in a real traditional manner and presented to an audience really interestingly as well. So that was a great introduction to a different style of playing, where you can play with other people and learn from them. So you went to university doing Celtic studies and learning Gaelic. How important would you say knowing Gaelic is to your music? Well, I don't think you can look for harp tunes in a Highland context if you don't have any Gaelic at all. And although my Gaelic, I have to say, is pretty rusty and was never exactly a conversational Gaelic. It was more literary. That was the study we did. But still, it was very useful. And I know I can recognize the words that I'm looking for. And also when I'm accompanying a great singer like Christine Primrose, whom I have done over many years, I know what she's singing about. And that's really important when you're an accompanist as well. So, having a bit of Gaelic is certainly a great bonus for me. And what about your experience of competing at the Mhòd? Well, I remember going up with Jean Campbell. It was in my early years, and there weren't that many people competing in the Clàrsach competitions. And I was really excited, and it was a great experience. Probably Fort William was my first one, I think. And it was great to see what was going on there. It was very interesting, a different world really, but people were very, very nice, and it was great to see all the different choral competitions and the socializing that went on in the background as well. Gas agus hyrfich komen na clàrsaich, le meer an ure an nochgig tro gallope agus tro hasin. Gas clwychteren na bugane, a fiaching imig nás ciúr a haring cóla, agus van naraf genioin a vagin gianaf cudjach gemiatachug. Maar horiger is sin, va fas cudjach am a naraf nam farpishach, agus nam farpish sin ik a vod.
An an 1990 céir fiche sa cóig, chaid chlàradh úráilseach mar ricirst fas na clàrsaich a misc na háicrí. Ba céir farpas an cloniuch ag jifir íran ar an stéachach. I ga ile do dhéanamhích agus cuideach chunachas farpas an úra, a dhéheid clàradh a chur taicrí sinnetar. Cruachach ciúil agus bíon chláirsarin. Van de dlighe-sgrìobhaidh idir cumann na clàrsaich agus an cumann ghearradh háas láitir agus dain. Ba anna na hiarmid na sár cheolatar, neach tiicisk agus scríomhatar ciúil, a bheith cuideach na ball de nárs chomataí ag cumann na clàrsaich agus cumantaí hiúil i bháid. Bí héin is téich agus a ruich an tachartas míormhlach ceolraí clàrsaich, i linn na farpasin sa mór an bhlianachin. Gyda bha buanachin nam farpas nam páirse bhóide, fydd ag anna cuideach cuireach do gach farpasach, brítheh neach clúicheadar ag an rá an an tíon ar an ástúil do códlaria gus ceol a chluich, a rain, is téich agus is stúd i héin. Ba dúnan sinnetar i roiach rís an torigi taich ciúil, agus go tréich be sin an sinnetar uisteach Paul Calban. Hallo Paul, cún I chunneachú an toiseach bhí Anne McDermott agus dé chaine a Charlotte a bhí a gúpar cómaria. Chaidh me se an nicht diarmid an nuige cé fichit trí an a bord Charlotte an na níle. A chaine hakam se a bhí gúpar cálaí an han an blianachin is se profession da sa bhai skíle bheithce a nebhaine chláasach a cha biano agus a gú agus grete sa bheith cin de héin agus as na dúine bheith cópa cálanis. Chainneal checkú nach ró in tachartas ceolalaí na fríomh tachartas ag mór an gina farpasích, bhaid go cínte gcónsa go dú. Dé go fata sa bhaú an sás an sa ceolalaí agus Ísco cimid I lesaich agút. Na me hín agus an cópa cála ceolalaí me cínteach san cóig na siapan díag. Ha me cíne gur a túine clúinde na gúhacham nach clúniu gúhacham an ag Mhòd. Mar a bheith ceolalaí se lochgéisteach it a jaalachte bhúnda seach na nniunéile bheith gabhánt. A ceolalaí a fosfu suas a bhánt, gat nach ramundi de bhánt chéna tiction seo, agus chaníile sa man dúad an núrum a bheith cádaich gain, gascailí sé mád suas go lochgéisteach nach bíad I géisteach de galig. Agus rodile bheith an a tiction gur ghlarsach cho cútramach de ceolala galig. Hicinn sé chun a bhád matinte céit in a hachlan a dána óda nóid ar an nám ran chuidem ach bheith cho fíor eolach aramsa agus a drigúhacham agus a mis fíor eolach áirise agus a níostra teisce sé. Agus bheit sé clúich cála ar son blianachin so bheit sé díadach rútacin ferris de bhan. Ani me pula cínde ar bhid oplachu le túine nach rá cho scílal an gúsa bheith anna. Seárút nach disach mór an she vocal technician of an anna. She was a vocal expert. Agus haníras mar a mór an glói gealach a tiction sin. Agus Gat a bheith I de hiúsachu as na clàrsaich agus an opera bheit tic sé mór ag ceol galig. Channe bhain seirniúneach ach is cáisidan. Bar an brin minad I na cóhidim a réini. A físim go táide na cóhidim a réini háast go nochguch a dóamasan. Ach na neóni réini ha mi was
tálaiste go bhfuil fiornéire sin an nuas a déanú cóthaidim agus a chud rút an úr agus a dúirt na cáisiad an rút an idirhealaiste dhéanú mar éis an bled dúirt sta pís de gáir an éile is diad a clímaach de gáir an éile an chóthaidim. Ach caiid is Beethoven, Mozart, Chopin, rút ar a neasan, sin rút a bheith anna déanú. Agus an na ghiad bliain uile bhí a chu úr sa bheith lá scríbhia. Sin ach a deo chóthaidim. Tá sin hí na cleachcaigh na cóthaidim a can an cóiseach a chlàradh agus hat díadach idirchail. Agus a thuras digid. Chainneal firist, chainneal. Har ó cáideach go bhí furiste. Charó, ha si gléithart. Ha mi rá fiice mí luas, ha tá chainde an áran. Caint a gálik, feta tíis na pitje chainde á séin, agus cainte hiúl. Agus sé pás agus a dá chaint. Agus fémi a dá chainte bhí pás a dáim, fémi chorévi an. Agus bhá anna tic sin. Agus sin pachuideach go dtí gaiisce ó rion an dúil a chuisce de chlársach agus chana tú. San na glúne sinna bheith a dhéansaí sin. Sinút a bheith sáirte mé anna. Tá féilmhór ag dúine háast id ceolhhanna agus seo téide na cóthairim a sáile éige, tábhach na maidin mara, ar a chluiche is soracha ní cómis. Tá áirinneach go bháid a cóirsaigh rí soracha agus thair páirste gáil an an bharpa sin I héin ach go deach cábharí carriage agus buinean fan na bhliana 2000 agus a 40.
Gaf tar de chluichad an clàrsach inimal an láin tiú, páist an bharpa sin a bháid nar a bhat óg. Seo acah Ingrid ní Gianrig, si Cruinneachadh iad mar a bhat cúsin díise na hóige. Tá tóir cainachan fíormha ach an míon mód an haris na blianachan. A déanú farpas an clàrsach ach cúteach clúiche céalaíonn agus canneacha gridúine s féin tóir spórs. Bha mi táiseach atsacha cainach am na nóchgad sa nui, mis münchen, an a denéitsin, Bha mi siúil sias a rad fó malig is a ggéaltach agus a dulgan a bhela bhór denéitsin a fadach gan gamá nervus fum mi ra ach chaimistei rein mi a chúis agus bha cordrooms is jason a mis münchen. Ach am I cainach a gyrin i'r fiocharin agus tór atcha canile far yn dŵr mi dŵasin agus far ar omi gen o tór carachin na misc. So lots of lovely, lovely, lovely Mhòd memories that I'm conjuring up over the years. I think my first experience, I'm right in saying, at the National Mhòd was in 1989 in Edinburgh. A huge experience van mi gymaog, very young at the time, and came down from Malig in the Highlands to Edinburgh, which was a big experience in itself. Very nervous, nearly didn't leave George Street to go into, I think it was the Assembly Rooms or somewhere in George Street, but felt much better about the whole thing once I'd played and got it over and done with. But I remember Dingwall was a lovely year, great fun. That might have been the year, I think, that I played for Prince Charles. Might not be remembering, it's a long time ago now. But just great memories of the Mhòd, and although there was that nervousness about playing for competitions and, you know, that, feeling awful, I think I would have to admit that it probably stood me in great stead for performing still on the harp all these years later. And I've continued that link with the Mhòd, and even this year I will be performing with the Glenfinnan Ceilidh band, not on Clàrsach I'm afraid, but will be part of the opening Ceilidh. So that lovely association with the Mhòd, whether as a young performer or judging older or just part of the Ceilidh scene and having a great time, I've got great memories of that over the years.
agus sé háast ualdach cuman na clàrsaich pís an ciúil ualdachach ag gach iad san farpis an clàrsaich a bháid, agus mór sin an scúlach don fútbal. Van thoiseach be ceol fricadach a chruachach fer de gamasin a chumming. Rút a bheit riatanach sa trábhaithe nuair nach deach mór an ciúil eilseach. Als na céad pascain bheith léomhreachcin de cho hirimin a bhír an díanamh le waibh, a bhír ag buch ciúlaibh le sí na chaimpal go háirí fialdaí. Bát an réich de bhúil mar fascin ciúil, bháin a ghuliacin, befolios a bhach go orra. Agus hánarabh de na pascin seo iad siar gáil a miad thart na blianachin, le imig roin ciúil na misc. Agus be Cruinneachadh sáideachta an fáilseacha gach bliana san gach Mhòd. Leis an náiribh de chluichetar an ága a fás, chai farpis háireachta do bhuchtáiseachí is téachach, agus gus an brasnachach ghuaigh Tony Russell pascin de fís an gadaid siimplí. Als an bá ann seo, bí clánúdlaí agus tudaigh an ruai, ha a jeiribh gom fuútach fiús na cóhirimin as siimplí a bhí fír lachhar ar a chlàrsaich. Tá Chlàrsach a ceol agus mar a hasca cleachcaigh iad aharacha go mór thart na blianachin. Han dúscaigh uile an ceol tradiisianta,
Na bíachgan strategach heag ginnealbhichan de chluiche an ure, Opper komen na Clàrsach heen agus an brosnachig a ha a bhíaran na déanamh do hítearan agus teiceisc ule a cur ríise sin. Nach éis sin anis ríise chálan sílas. Ha Patsy Seddon agus mádaí ní go bhaiste a thuirs na Clàrsach weide agus na Clàrsach cúlainn cála an seo, an sa chohirim thucarachachcha de fórsta Patsy, plankstí crockery agus a fórsta bíalf dál dú na góir. Dalden en går, agus dalden en gera, dalden en går, stan i jord og støra, taller og vikke skikke nyiler, taller og vikke skikke stokke vel en driar, taller og vikke skikke nyiler, taller og vikke skikke stokke vel en driar, dalden en går, agus dalden en gera, dalden en går, stan i jord og støra, dalden en går, agus dalden en gera, dalden en går, stan i jord og støra, Sana muli er en ile, sana muli er en geni geni. Oh, sana muli er en ile, oh, sana muli er en geni geni. Mar a thuig a murder go léaspa caimbalh nuair a chaimiisina na Clàrsachút ar ais an na nachciad díag ceir fichad sa ghaidh sé bhí a lorach i neoth ciúil i chiad chrap starre ro chluiche arim. Sé fer de fríomhachas an cuman na Clàrsach ilan má a hafainn ar máth don na bull ag pthís réasanta. Agus an dú ha ma chiad agus daíchad dú ag a chomain iad máll tan riach gúnaichte le chavór a thulamír a tafainn na seirbhís seo. Ball nar sgásin bheit tóir de chluiceadar an proficiente agus teacherin cumasach ar táiseach iad tain agus si Jennifer Port Chaidh, a chúmara a bhí na chluiceadar proficiente, teacher agus a bheit cuideach ar san imich bliana na neachgedan ar cuman na Clàrsach, a gopur go tlú le muintear a chumain. That was Nàiseanta, the boatman. I first competed at the national Mhòd in 1991
And it was thanks to a very musical class teacher that I had, my primary 6 teacher, Graham McCarthy, got me learning playing the clàrsach and also playing in the folk group. Needless to say, we were always beaten by the Henderson family from Fort William, who were absolutely brilliant then and still are now. I then carried on playing clàrsach and got involved in the solo competitions, and I worked my way through the various abilities, both at junior, and then I competed as an adult again in 2004 at the Perth Royal National Mhòd. My memories of the Mhòd were of the camaraderie and the fun. Some of the people that I met there and through competing at the Mhòd have become lifelong friends and people that I still keep in touch with. And I studied alongside James Graham at the Royal Scottish Academy of Music and Drama. We both did the Scottish music degree, and so I was always involved with Gaelic singing and clàrsach playing. And as I say, my memories of the Mhòd are more or less always positive. Something that stands out for me is the weather. When I was competing up in Skye, I can remember the hailstones pounding off the skylights when I was playing my piece that I had practiced for months, and racing to get to the ferry from Dunoon before the last ferry was going to go because the weather was closing in. But also, alongside my memories of competing, I became involved with the Clàrsach Society, and it was my privilege to be elected as convener in 2012. And during my time as convener, I worked very closely alongside the president of Uncommon, John McLeod, who was our Gaelic advisor. John taught me so many things, and I really do owe a lot of thanks to John and his family for the information and the knowledge that John so patiently would share and guide and help me with the collaboration between the Clàrsach Society and Coman, and obviously the wider Royal National Mhòd competitions that were happening. I have one lovely memory of John, and that was at the Oban Mhòd, and my hotel room overlooked the car park, and I just happened to look out the window and I saw John leaving the hotel with Christine, and I just looked down, and John was so immaculately turned out, as those of you that will know John always was. And I just remember smiling and thinking, my goodness, he's just always so calm and laid back, but there he was, just looking every inch of what you would hope the president of the Uncommon would have been. We all miss John, and he certainly was very influential in my memories of the Mhòd, and also during the Clàrsach Society. And I would just like to say I'm delighted that the Clàrsach Society is 90, and I'm so grateful that it was founded back in Dingwall, not too far from where I live here in Golspie, back in 1931. Thug Jennifer Loy iad Ian McLeod nach Madden, a bhean na cheann suie a chuman géalach, bha Ian cuideach na cheann suie cuman na Clàrsach agus na cóirlacha Gaelic, in nearstacha gaivan an dábhain, agus bha dúnan san clúichadar an áca a bhrosnachach. Behéin a thugur a chuman taich go chur me channeamh buainiche á go bháid nachguch ag féis Clàrsach náisianta gnéitin, agus be cuideach a bheach dúis scríbhí chiúil a thur seachad gach bliana, rút a hanis na inam. Chanile na dúnach go rá Ian a bhocach an súlt na Clàrsach, agus bán traníon madaí a chur a jóbas cuman na Clàrsach an táiseach. Chlád a madaí na Clársaran a clúiche an roiine nárnis ag Marks and Spencers, agus chugúni an nuair sin gon bí an tíneach chiúlí. Ha ceann suie a chuman géaldaigh Alan Cainbalf a déanamh luaidh iad bethe Ian. Ian McLeod, Sár Gael an bhfuil cuine le mis agus spéis, agus bíorm a bhan gons eolas útain ar chearnach seo ar feisceir cóiplan na fichiad. Smahan scahan súl carriage. Sin sinach gul a gúta go bhíad a chrúcha ga Ian McLeod
Seánna chuid dealais dílas gan gálaigh agus gadúlchas, agus ghail si chuidge charitin dearrá cuachach ar an naine a chuid suúthir an sa churim eachtrial glóir an den éidean dá bhbliana go dhéráis. Istéich an cuman gaalach óred Cruinneachadh i bbliana lí an chlóid le taichfa ó le gúnéidean san núileach dá bhíle san úideag. Agus a Chaidh ripis rúnar a innevis is economy rialtas na Hallapa, an dóchtar Alistair MacIlleváin a Múla, agus Patrick Morris dan a grimis a an núiste túa óred Cruinneachadh íáin a luirt gruice seo. Bha an cuman gaalach a lé Mhòd nuair a bhuaigh solmór ostaigh sár Ghail a íáin ag céimneach bbliana na Coláiste san nuair 2017. Tá ceall tlúid ar an cuman gaalach agus cuman na Clàrsach. Snuair a chaidh cuman na Clàrsach istíoch ag Mhòd náisianta inar fiocharan an 9 tríchid sa hún, chaidh iontach go bíodh ceann suya a cuman gaalach na ceann suya uramach ar cuman na Clàrsach. Le dachaí an den éidean agus le uí teolaich an ceol Clàrsach, bha fíor choram ag íáin taich mhór a thuirt ga cuman na Clàrsach. Agus rinne sin go dealasach fat blianachin go am bháis. Be búile uafasach a bhan an bás íáin ag tíadach siscat is siab bliana gúis ar teirtúin ag heroláid an núileach 2008. Ach marí a chuoine agus a dhílib gan gálaigh agus a ceol. Bí a heolach na sár hinneteran agus pláisearan marí agus callam nam páirst ialanta agus iasci gen chuoine leantanig sin. Seo agah mádaí agus callam a chlúiche agus is sein cáirstas an ceol. Rain í an héin na fachhain agus mádaí an fán.
Has sin ar siúil tro na láithin for nach rá ach coda bhora nach leomach a farpéis agus iad a sein agus a clúiche leo hain. Chun an láin dú, for an bí inahích agus fiúineoga a galpáist an an imich farpéis idir jallichte. Ha clàrsach an láin dú na hinneal ciúil júl chomasach, frickerach de chá tradiisianta agus nuach. Ach le clúichetarin a líhit bil macantáliar, clúine sin háas ceáld bín na clàrsach weide. Jenny sin yarn le ceáld fan na clúichetarin áca acin. Han pásig idir sein agus clúich in marsin, maar na chluinir an drásta fo héog Isabella Somerville, si gal thugah na drochadjin. Ar an uur a chaíanamh le madianna nich górig, a cleachgig fachgwan gáil míg.
ha maddi anna bins a clúiche cóhirim ile le anna ní gearmid ar a bhfuil dúine uavasach díal, ó cáit an catchel an rívin an noch. An oir sin clúine sin bhí dhíos ácanach Lily McShea agus Bronwyn Stahl, a clúiche The Ale is Dear agus Jenny Dang the Weaver.
ciúil Grace Stewart Skinner a gáil pís ciúil gainis a bhfuil botach na láchran a choisiní an dúis scríbhí ciúil ag a bhód. A dhéanamh do sinnar Bobba a bhana iascar, sa na haid mi dhéon a chleachci a bheith mráhan láchrain na chur na nunneacin gus bátichin a stúda gachi go sábhailte. Ha Ellen Evans na Clúicheadh
Teacher agus scríbhíche ciúil a gabh páist an an imimeh Mhòd, ruút a fipricha hui an ceolf na Gaeilge. Haid clúich a fáin neochradisianta an seo ar a bhfuil an cúlaíonn. Ceol a chleachgus áirstin an dusan beann ar dreime cholíonn san ilan scianach gus an fánach ruachach agus díomharach na beann a líomhragach. Táisigh ar scéalach ag a bhád leis na mráhanna sin agus a clúiche péin, agus mar a cheanna sin do bhú iad deirigh a frógram, saon do chalamach gláid a héad sin an drásta, agus a sin agus a clúich a chohirim denáran Chilimi, le túndach nuagaith. Han saurig blianne le jeans gaat ook nog grian en art. Maar gassen traum siat giari gachis mintje nog een goerst. Ha mi valwein, ha mi ook, ach waks mi baiken te volk. Gechatcher mi ken chief mi ke magrai. Chili mi gachi, chili mi gachi. Gechatcher mi ken chief mi ke magrai. Fuaum guaum bi me shikoshok na monroch shias en trach. Mis moanya gegra vinyate halvaye fat von rat.
Si gúbhílán na bríchas náf, staiche stangen nám al váf, chachachel mi gan díl mi gymach rai. Díli mi gachi, chachachel mi gan díl mi gymach rai. Nuair a heiche saiche orm sin Thomas miss a haun. Michel vai an nám al epis dus a nám och jaun. Cha vi an saure jarskot araf, stu na dine grím o höf. Cha chachel mi gan díl mi gymach rai. Díli mi gachi, chachachel mi gan díl mi gymach rai. Díli mi gachi, chachachel mi gan díl mi gymach rai. Táiseach a frógram chóda sin bil mach an táliar a chuig sean forst Clàrsach, Cruinneachadh Chaidh, le ruad I dal mach fyddig. Aber sawl the frickerach a haun son cumin na Clàrsach. Le vieren an nearstach gli stoch gechumain a ha heen a riavachig an an jachtri agus traditionen na halappe. Seo acaf clúchadarin van na 3 mearen diag, caldri bull na comity, clúchadarin proficiente agus teacherin, iad ulle a clúche faun ille a rein ruari dal calda a vil port Rìoghail.